Wilberforce ahimbisibwe uryo muhwezi wa RDC nagira ngo abantu bashemerire kugumana batamwa mani omukubika na za sako kitari cyo kugumana baryayo za ron zonka ngenda kubasha babasaba nabanyabo kugira ngo abantu bitu aho tuvekire because your delegates abinjoko nibahirero muzibano meetings kunka kandi kushomeza ubwo bundi turakubaho so financial literacy twajeje abantu bitu no wabata kumanya uko ari abase kurwo muboro nabasa gukora yamara kutunge jo financial literacy sapos kustanga nzama kasente billion plus urumutazura misho nazira na members bonka batarika kuzora misho muna shares hata batarika kujiria baka source of income nicho kure members bamwe kakuza mu amagoba gari yongera they don't think of investing, they think of sharing the dividends. So tukole na uzuri nitaxi president Museveni na Musime akuja ngo akajibio umuntu yakwe 15% wanga kushashura umwibaraye kuyandika uti tujubagane tuti Olivia Nayebare original manager wa Buyanja Sako nawe nagira ngo Buyanja Sako nehereza za roni n'amagoba mace agarukwingana % y'ibiri umayisaba members bitumwe nanangwa n'abataka twegisireho mwije umusako yitu ya Buyanja mutunge benefit ninga shohereza burungi product nonje yitu introduce ingire y'abacara muzahura roni ejironi neyo kwera abacara kweyiho mu buhoro bakatunguka wa bodomsya icyo kubanza ninyenda okwegesa twara abuko n'ubuze principles za abeterine ne training education na information mbwe ninyenda kutwara umugugu ubwo kugenda nindabo mba members kubegesa ibintu kwatere mbwe ninyenda ngo batunge literacy education bacabanguhire okurugo mu bworo Yosia twirire chairman wa boda habwa sakweji nagira ngo bwa hati bina banta barukurengo mu mutwaro gumwe kandi babasize gukora amagoba garukora bucweka inshanjo na mushanjo sha capital yitu twine billion 3.3 loan portfolio twaika hari billion 15 kandi members kuko naragambire shana challenge yitu chine abari kuguza yesente bakitwara nabo bakira bake bahika nko mu 13 ba memba ba Buyanja Sako nabone bagira ngo sakweji ebahwerire cyango kandi babasize kwetungura omakagabo obwo barukwerwaho Buyanja Sako nyonkaza no 2010 nasaba imyaka uri umusigo 15 Buyanja Sako nkashanga iri Sako nunji nitwazaje nitureza roni ngaje nakwiye bakushara sente zanje ninzi hayoje ngaruka nisima ntina bwarutu akwa yambere Orchiko ruhendire ba memba ababikire kurunji barukutunge birabo ebirumwe mifarasi hamwe nebindi gasha kwa Dan Basibwe.